zaslužili su jedan veliki aplauz. Bravo, bravo. Idemo dalje. Sledeća nagrada, tačnije prvi srpski Oskar, ide jednoj dami. Potpredsjednica gradskog odbora Socijalističke partije Srbije Beograda, jedna od 9 žena, predsjednica opština u Srbiji. Predsjednica opštine Surčin. Dobitnik nagrade za najženu za 2015. godinu. Članica asocijacije kinesko-srpskih poslovnih žena i članica odbora vlade Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Nagrada najpoduhvat na prvom srpskom Oskaru. Gospođa Vesna Šalović, veliki aplauz, molim vas. Poštovani prijatelji, dobroveče. Zaista mi je velika čast da sam jedna od dobitnica večeras ovog priznanja, mada ja moram da naglasim da ovo priznanje zaslužujem ne samo ja, nego svi ljudi dobre volje i velikog srca koji su pomogli da zajedno realizujemo ovu ideju. Pored mene se nalaze Ivana i Igor, troje dece koji su nesrećnim slučajem ostali bez majke i mi smo uz pomoć privrednika uspeli da im izgradimo kuću. Bravo, bravo. Jedan veliki aplauz. Kažu da dobrota ne traži da bude uzvraćena i na kraju političke karijere ili nekog drugog posla, kad god se pogledate u ogledalo je lice samo drugog čoveka, sve ostalo su daljine. Hvala još jednom, ovo je meni veliki pozdrav za budući rad. Hvala. Zahvaljujem još jednom, gospođa Vesna Šalović, i nadamo se da će mnogi slediti njen primer. Zašto ne? Idemo dalje.